Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza ikaze inshuti bakunzi bacu n'umwanya twinjiyemo rero makuru avugwa kuri aya masaha turi kuwa gatatu ni tariki 21 Gicurasi muri uyu mwaka w'2025 n'amakuru agiye kwibanda no kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira yuko nyuma yaho Wazalendo zikomeje kwirara mu baturage zikabica nkabica imbeba, abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye kwegura imbunda, ubu isasu riravuza ubuhuha. Turaza kubabwira aho abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo kwerekeza imitutu y'imbunda zabo, dore yuko inzira yamaze gucibwa yerekeza mujyi wa Uvira kandi byihutirwa. Muri aya makuru kandi turababwira yuko mu Minembwe n'ubundi hongeye kugabwa ibitero, magingo yatuvugana intambara yarose kaba ari intambara ikomeye cyane. Hanaho turaza kuherekeza turebe uko intambara irimo kubera hangaha yifashe. Turaza kandi birumvikana kwerekeza no mu rugezi naho hongeye kugabwa ibitero bikomeye. Imirwano ikomeje kwibasira ibi bice, turaza kurebera hamwe uko magingo ya byifashe. Muri aya makuru kandi mu ruhande rwa politike na diplomasi turaza kubabwira ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo gushinja igihugu cya Afurika y'Epfo gukora genocide. Ibi byaje gute? Ibi biraterwa n'iki? Wigeze wibaza aho umuyobozi w'igihugu gikomeye nk'iki cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahangara akavuga ngo Afurika y'Epfo bari gukora genocide? Ibi turaza kubyinjiramo hano ku Ibendera TV ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko wahoze ari Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahamijwe ibyaha bijyanye no kunyereza umutungo, hanyuma ahabwa igihano cyo gukora imyaka 10 igihano nsimburagifungo, kuvuga imirimo y'ingufu cyangwa se tije. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo hano ku Ibendera TV. Turaza kandi birumvikana kugaruka ku nama yabaye ku munsi w'ejo ikabera mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, aho guverineri w'iyi intara ya Kivu y'Amajyepfo yitwa Perusi, nyuma yuko yaramaze igihe yarahungiye Kinshasa, ku munsi w'ejo ngo yaje kwinjira aha muri uyu mujyi wa Uvira ndetse akoresha inama twakwita ko ari nka rukokoma cyangwa se karundura. Uyu mugabo rwose ngo yahawe inkwenene, biraza guterwa n'iki, biraza kugenda gute? Ariko nyuma ngo yo kugirana inama n'abaturage ngo yaje no gukoresha iyindi nama mu muhezo. Muri iyi nama rero ngo habereye ikintu giteye ubwoba cyane, dore yuko ngo yongeye gukangurira Wazalendo na FARDC gukora ibishoboka byose kugira ngo bivune umwanzi. Ahangaha niho ngo yavuze yuko nugomba kwitambika cyangwa se ugomba kugaragara, no kuvuga yaba umuturage yaba umuyobozi ugomba kugaragara wese ko adashyigikiye amatwara ya Kisekedi, uyu nguyu ngo araza guhura n'ibibazo bikomeye. Ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru. Nshuti bakunzi bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV, nizere ko turi kumwe. Niba turi kumwe rero nyemerera uterekeho like, zamuke nyibone hato tutaza gushiduka. Turimo ducurangira abahetsi, ni nako kandi nkubwira ngo niba urimo kutwumva bitubwire, niba kandi utarimo kutwumva nabwo ubitugaragarize kugira ngo tubikemure hakiri kare. Hanyuma niba aribwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nyemerera ukore subscribe hano ku Ibendera TV, kandi mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo tuzajye tukoherereza amakuru
aho kugira ngo utakaze umwanya ujya kuyashakisha. Nitwa Mukada Mukanya, ni munyemerere ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye. Kaze muri aya makuru aho muherereye hose, yaba herereye mu bice bitandukanye mu Rwanda mudukurikira umunsi ku munsi. Hari abantu baherereye ku Gisozi, hari abantu baherereye Kayonza, hari abantu baherereye mu mujyi wa Kigali. Mwese tubahaye ikaze. Ni nako kandi hari abantu ejo banyandikiye rwose bambwira bati turabakurikira rwose, ntimukagire ngo nabarengeje ingohi, ntago nabitinyuka nta nubwo nanabikinisha, ahubwo mwese uko mungana kose tuba tubazirikana. Abo turi kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, namwe mbahaye yambu. Abantu baherereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika, Igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Masisi, Uvira, mwese ni mwinjire muhabwe ikaze ubundi dusangire aya makuru. Abaherereye muri Afurika y'Epfo, Mozambique, Burundi, mwese ikaze. Abari muri Amerika, mu Bushinwa, mu Buholandi, mu Bwongereza no mu Bufaransa, mwese ikaze. Aya makuru reka tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana urugamba rwongeye kwambikana. Intandaro yo kwambikana kuri rugamba ariko ni munyemerere tuyihere ahangaha kugira ngo ubisobanukirwe neza. Ku munsi w'ejo ndetse no mu minsi yatambutse, abarwanyi ba Wazalendo bagize gutya birara muri ibi bice, ngira ngo murimo kuhabona nagiye mpabereka. Bamaze kwirara muri ibi bice, bakagenda bafata urubyiruko rw'abasore ndetse n'abagabo ubona ko bagifite imbaraga, noneho bakagenda babafata bose ngo baberekeje hehe ku rugamba kurwana na M23. Wazalendo ziri kumwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bagize gutya rero bafata abaturage ngo batari bakeya, barabashorera. Noneho ngo mwagera mu nzira wagaragaza kutishimira iki gikorwa, bagahita bakurasa mu nzira. Kandi bareba babonamo umuntu bakamukekaho kuba yaba ari umunyamurenge cyangwa undi, bagahita bakurasa. Ubwo tayari bakagusiga aho ngaho. Muri uru ruhavu murimo kureba na makinze aha ngo haguye abantu batari bakeya. Ibingibi rero abarwanyi b'umutwe wa M23 ntago byakorwaga amatwi yabo afunze, ntago byakorwaga bakingiranye, nabo barabyumvishe. Bamaze kubimenya rero mu rukerere rwo kuri uyu munsi, nta kubitekerezaho kenshi, nta kubitindaho, ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 by'umwihariko aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kumva ngo umuturage w'umwene gihugu arimo kurengana, arimo gukorerwa iyicarubozo, arimo gukorerwa ihohoterwa cyangwa se ihonyorwa, abo bahita bambarira urugamba. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi rero hagana isaa 11 zishyira isaa 12 za mu gitondo, neza abarwanyi b'umutwe wa M23 bamanukiye ahitwa Rugutu. Ngira ngo umurimo murahareba, ubwo no kuvuga ngo ugera Rugutu uvuye Ruberizi, ngo bagize gutya batangira kohereza sharing ku birindiro by'abarwanyi ba FARDC na Wazalendo biherereye ahangaha Sange. Neza batangira kubotsa cyangwa kubohererezaho imiriro. Urugamba rero rukaba rwongeye kurota abarwanyi b'umutwe wa M23. Ubu tuvugana neza bongeye kubyutsa intwaro n'imirwano nyuma yuko bari bamaze iminsi
igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo babagabaho ibitero abagahangana nabyo bakabisubiza inyuma, ariko ibijyanye no kwavansa bari bamaze iminsi basa naho babihagaritse. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire yuko abasirikare batari bakeya benshi cyane, kubera yuko abaturage baherereye ahangaha ubwo twavuganaga mu gitondo cyo kuri uyu munsi batubwira bati twongeye kumva amasasu aremereye kandi menshi, ngo ni nyuma yuko ku mugoroba bari bagiye babona abasirikare benshi cyane neza muri ibi bice. Abasirikare rero ngo babonaga bakaba ari intare za Sarambwe, ngo zari zirimo zigenda zifata ibirindiro kuri operation n'ubundi bari barimo gupanga no kwitegura igomba kuza gusharinga ku barwanye barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baherereye aha mu birindiro byaha hitwa Sanje cyangwa se Sanje. Ahangaha rero muri iyi mirwano irimo kubera ahangaha n'ubundi urugamba rwambikanye kuva mu gitondo, ngo harimo akumvikanamo imbunda nyinshi, iziremereye n'izoroheje zose ngo zirimo gukoreshwa ahangaha. Ikindi kandi nakubwira nuko ngo ahangaha harimo kumvikana amabombe menshi cyane, sharing zirimo amabombe zirimo kumvikana ahangaha. Ntago twari twamenya neza niba aya mabombe arayo ku ruhande rw'igisirikare cy'abarwanyi ba M23 cyangwa arabo ku ruhande rw'igisirikare cy'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ariko amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko ahangaha ngo harimo kumvikana bombe nyinshi cyane. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero igishushanyo cyabo cyo kunyura muri iyi nzira cyangwa se cyo kumanuka bakagaba ibitero ahangaha nta yindi mpamvu nuko ngo bafite tageti yuko bagomba kumanuka, yaba abagomba kunyura mu gace ka Kitija, yaba abagomba kumanuka ahangaha muri route nationale nimero 5 bakerekeza ahangaha hitwa Runingo, noneho abanyuze Runingo bagakomereza bamanuka berekeza Kiriba, noneho abandi banyuze Kitija bo ngo bagahita bahingukira Kingwengwe, noneho bose bagahita abahurira hitwa Tema, noneho bamwe bagatangira gusharinga Kawezi, abandi basharinga Kavivira, ariko abandi basharinga ahitwa Rama Uvira, noneho bose tayari bakinjirira icyarimwe muri uyu mujyi wa Uvira. Magingo yatuvugana rwose abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo kurwana nk'abariye amavubi, ndetse magingo yatuvugana ndagira ngo nkubwire yuko abaturage aha muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no muri ibi bice bya Kiriba na Runingo bo batangiye guhunga. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko mu gitondo cyo kuri uyu munsi uhereye mu ijoro ryakeye ndetse ugakurikizaho no muri iki gitondo ndetse n'aya masaha tugezemo, abaturage ngo bakomeje kugenda bagaragaza ihungabana rikomeye, ndetse ubu imirongo ngo ni myinshi yerekeza ahangaha Gatumba ikomeza ngo barimo guhungira mu bice bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Makuru aturuka ahangaha rero akaba avuga ko rwose aha ngo isasu rikomeje kuba isasu, ibintu ngo bikomeje kuba bibi cyane. Reka twihute n'ubundi tutarava mu mujyi wa Uvira dukomoze cyangwa se tugaruke ku nama yabereye ahangaha mu mujyi wa Uvira ku munsi w'ejo. Iyi nama isa naho hari rukokoma, iyi nama kandi ikaba iri no muri bimwe mu byasembuye abarwanyi b'umutwe wa M23 guhita bagira gute begura impoho cyangwa se intwaro, bagatunga imitutu y'intwaro zabo ku mirongo y'urugamba. Ku munsi w'ejo uwitwa Perusi ni Jean-Jacques Perusi, akaba ari we guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, nubwo ngo ameze nkaho arimo gukorera mu buhunzi, dore ko ubundi yari asanzwe akorera mu mujyi wa Bukavu, ariko ubwo umujyi wa Bukavu wafatwaga n'abarwanyi b'umutwe wa M23 uyu yaje guhunga yerekeza Uvira,
ndetse mu minsi mike yari amaze igihe yarahungiye Kinshasa nyuma y'uko mu mujyi wa Uvira n'ubundi arwanya umutwe wa M23 uyu mujyi bari barimo kugera insataburenge. Ku munsi w'ejo rero ngo yagize gutya uyu mugabo amanuka ahangaha mu mujyi wa Uvira aremesha inama bamwe bavuze ko ngo ari rukokoma. Abaturage rero bamwe ngo bamuhaye inkwenene zahawe uyu mugabo ngo nukubera iki? Ngo yagize ati ndabizeza ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi w'iki gihugu bugiye kwisubiza ibice byose bwambuwe n'umutwe w'abarwanyi ba M23. Ibi ngo akibivuga abaturage n'ukuntu babona bakomeje gukubitwa bakomeje kumererwa nabi ngo bahise bamuha inkwenene rwose baramuseka ndetse bamuhindura Nayubu. Uyu mugabo ngo yahinduwe Nayubu. Amaze guhabwa inkwenene rero uyu mugabo bita Perusi yahuye n'akaga gakomeye cyane. Ngo yavuga ijambo abaturage bati kwe, abandi hirya bagakomera. Ibintu ngo byaje no kurangira noneho binabaye bibi cyane. Ngo mu gihe yavugaga ariko atari yasoza ijambo, abaturage niba barebye mama bakavuga bati urimo uratubwira ubusa, cyangwa se bakavuga bati n'ubundi byarabananiye. Abaturage ngo baje kugira gutya abakuramo akabo karenge barigendera. Ngo bamusiga rwose ari wenyine na bamwe mu bayobozi na escort zari zimurinze, abaturage ngo barigendera. Amaze kubona yuko rero ngo ibintu bigenze gutya, no kuvuga ngo abaturage babaye nk'abamuha inkwenene cyangwa se bakamusuzugura, ngo yahise ahamagara abayobozi batandukanye, ahamagara n'abakuru ba gisirikare muri uyu mujyi wa Uvira, ahamagaza n'abakuriye igisirikare cy'u Burundi ahangaha bari ahangaha muri Uvira, ahamagaza n'abakuriye Wazalendo aha muri uyu mujyi wa Uvira. Arangije bose arababwira ati mugomba gukora ibishoboka byose, ati mugomba gukora ibishoboka byose abaturage mukabashyira ku murongo. Ikindi kintu yavuze kinakomeye kandi cyanababaje abatari bakeya, ngo yavuze ati abaturage mubona yuko barimo gusana batumva neza amabwiriza turimo gutanga, abasana tubahiriza gahunda zirimo gushyirwaho na Perezida Tshisekedi ngo kugira ngo agarure amahoro muri ibi bice, batuwo ngo mumukoreshe icyo mushaka. Umuyobozi kuvuga amagambo nk'aya akavuga ati abaturage mubashyire ku murongo kugeza bumvishe yaba ku ngufu yaba ku gahato ibyo tubabwira, ni ikintu gikomeye cyane. Ibi ngibi rero ngo bikimara kujya hagaragara, ubwo birumvikana ni nka kwa kundi n'ubundi Wazalendo zari zimaze iminsi zirara mu baturage, bamwe zikabica abandi zikabatwara bakaburirwa irengero. Ibintu bikomeye cyane. M23 yahise irakara kandi kurakara ni by'ukuri. Muri uyu mujyi wa Uvira hamaze iminsi harimo ibibazo bikomeye kandi biteye ubwoba. Wazalendo ngo ziragira gutya zikinjira mu rugo neza abo mu muryango zikabarasa zikabarimbura. Kuvuga ngo niba utuye aha muri uyu mujyi wa Uvira ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge, byanze bikunze barinjira mu rugo, yaba wowe yaba umugore ndetse n'abana barabarasa mwese babashyire hasi. Ikindi kandi izi Wazalendo zari zirimo gukora gisa naho cyasembuye abarwanyi b'umutwe wa M23 bakongera kubura intwaro zabo, nuko aha muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi ngo izi Wazalendo ziraraga mu baturage zikabasahura utwabo, ahandi mu bice bitandukanye bagashyiraho za bariyeri. Makuru yacu y'ejo bundi mwarabyumvishe mu bice bitandukanye aho bageze gutye bagafunga imihanda, bamwe bakagenda babambura amafaranga yabo,
abandi bakagenda babatwara mu buryo budasobanutse. Ibingibi rero nibyo byaje gutuma n'ubundi abarwanyi ba M23 bongera kwegura intwaro bakerekeza ku rugamba. Ngibyo rero uko abyifashe. Ni munyemerere noneho twerekeze muri Rurambo. Rurambo hongeye kubura intambara yongeye kubura hagati y'abarwanyi batwirwaneho na Wazalendo. Mu Rurambo ho mu misozi ya teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo naho kuri uyu munsi hongeye kubyuka imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse na twirwaneho ifatanyije na M23. Iyi mirwano yabaye uyu munsi kandi no ku munsi w'ejo yari yabaye. Ku munsi w'ejo ikaba yaratangiye mu gitondo, mu masaha ya mu gitondo rwose, ngo hagana ku isaha y'isa 12 za mu gitondo imirwano rwari rutangiye kwambikana, ubwo ndavuga urugamba. Iyi mirwano n'uyu munsi rero ngo ikaba yongeye gukomeza, ikaba irimo kubera mu gace ka Kageragere ho muri Rurambo, nyuma yuko ngo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ku munsi w'ejo n'ubundi ngo bari bagabye ibitero muri ibi bice, ariko abarwanyi batwirwanaho na M23 baza kubyitwaramo neza, barabarasa abandi barabafata, ariko abasigaye cyangwa se abasubiye inyuma bakiruka ngo baje kongera guhamagaza umusada, noneho ngo bongera kugaba igitero muri ibi bice mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Amakuru aturuka ahangaha ariko aravuga ko n'ubundi twirwaneho ifatanyije na M23 nabo ngo baje gusaba umusada, ndetse umusada ngo basabye urimo n'ibikoresho biremereye byo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire yuko n'ubundi ngo barimo gutwika batababariye abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo muri iyi mirwano cyangwa se muri iyi ntambara. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo barimo gukimbira, ni ukuvuga ngo barimo kwirukanka. Bamwe ngo barimo kwirukanka basubira inyuma, abandi ngo barimo kuraswa, abandi ngo barimo kugira gutya bakamanika amaboko. Twirwaneho rero na M23 ahangaha barimo kuhakora akazi gakomeye cyane. Ni nyuma yuko aha Rurambo hamaze iminsi rwose habera imirwano, maze iminsi habera intambara nko ku cyumweru gishize. Ibi bice bitandukanye by'aha Rurambo n'ubundi byari byongeye kugabwamo ibitero n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, nk'ahitwa Rwikubo hari hagabwe ibitero, no mu nkengero za Kageragere naho hari hagabwe ibitero. Ubu ngo tuvugana rero noneho rukaba rwambikaniye ahitwa Kageragere, noneho sasa ubu niho imirwano irimo kubera. Ndagira ngo nkubwire yuko ubundi ibice bya Rugezi biherereye cyangwa se biberezwa muri teritwari ya Fizi, bikaba bimaze igihe bigenzurwa na twirwaneho n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Kuba rero twirwaneho na M23 barafashe ibi bice ntago byigeze na rimwe bishimisha abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga FARDC, FDLR, Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'imitwe ya Wazalendo na FDLR birumvikana. Niyo mpamvu rero bakomeje kugaba ibitero by'urujya n'uruza, ariko n'ubundi abarwanyi batwirwaneho neza bakomeje kubamerera nabi. Ikindi nababwira nuko uko bagaba ibitero ahangaha abarwanyi batwirwaneho na M23 birangira n'ubundi mu kubashyidikana no kubirukankana bafashe ibindi bice, dore ko twirwaneho na M23 iheruka gufata agace kitwa Rugomero, neza uvuye Rugezi werekeza Imirimba ahazwi nko kwa Mudindiri, hakaba ari ahantu hakomeye cyane.
abarwanyi ba Wazalendo rero ngo barimo kwirukanka amasigamana, dore ko ngo bombe zibamereye nabi ahangaha. Imirwano yaramukiye ahangaha rwose, ni imirwano ikomeye cyane. Reka twihuse twerekeze mu Minembwe. Mu Minembwe naho imirwano imeze nabi, ubu tuvugana rwose urugamba rumeze nabi. Igisirikare cya leta ya Kongo rwose mu Minembwe ntago byoroshye. Aka Minembwe rwose ntago ibintu byoroshye, ndagira ngo nkubwire yuko ibintu bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Hari ahantu ngo hitwa niba ari Katuriro ya kabiri na Katuriro ya mbere, neza neza umanutse ahitwa Kakuku ya kabiri. Mwabantu mwe ndagira ngo mbabwire ko ahantu harimo kubera imirwano ikomeye cyane, aho kuri uyu wa kabiri tariki 20 Gicurasi n'ubundi rwari rwambikanye mu bice bitandukanye. Neza neza rugamba rukaba rwari rwambikanye mu bice bitandukanye byaha Minembwe, ariko icyo nakubwira nuko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo barashaka kuvana abarwanyi ba M23 na twirwaneho muri ibi bice, ariko n'ubundi ibintu bikomeje kubabera ibamba. Hanyuma rero twihuse n'ubundi aha muri imirwano irimo kubera ahangaha mu bice bya Minembwe, no kuvuga hegereye Rugezi mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yongeye kuramuka, akaba ari imirwano ikaze cyane kandi iremereye, aho abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bamanukanye intwaro ziremereye, bagasanga natwirwanaho iri kumwe na M23 nabo ngo beguye intwaro zabo ziremereye. Ni imirwano kandi yatangiye ku isa 12 z'igitondo cyo kuri uyu munsi. Hanyuma rero ikaba irimo kubera hahoze ari kwa Sabune no mu nkengero zaho, gusa muri aka kanya ubu tuvugana ngo ikaba igeze ahitwa kwa Didasi no muri Nyakirango. Ni muri Rugezi, neza neza hafi ya Rugezi. Akaba rero ari imirwano iremereye cyane. Umwe mu baturage batuye muri ibi bice waduhaye amakuru yavuze yuko ngo abarwanyi aribo bagabye ibitero ku barwanyi ba M23 na twirwaneho, ariko iyi mirwano ngo n'ubundi abarwanyi batwirwanaho na M23 barimo kugenda bayisubiza inyuma kandi bakoresheje intwaro ziremereye. Aha ngo harimo kumvikana intwaro zo mu bwoko bwo hejuru cyane. Akaba ari imirwano yongeye kubura mu gihe mbere nabwo impande zombi zari zarwanye bikomeye, aho zari ziri kurwanira mu misozi ya Nyakirango no mu duce tugabanya Agasiro na Rugezi. Magingo yanga rero ibintu bikaba byongeye gukomera ahangaha mu Minembwe. Ikindi kandi wamenye nuko aha mu Minembwe igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo barimo kugenda bagaba ibitero n'ubundi bifashishije ibikoresho biremereye, dore ko n'ubundi ahangaha ngo harimo koherezwa drone, ariko abarwanyi ba M23 na twirwana n'ubundi zimwe bakazirasa, izindi bakazihanura, izindi bakaziyobanyiriza icyerekezo, bikarangira n'ubundi abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo niba bayoherereje abarwana ku ruhande rwa M23 na twirwanaho, ahubwo bikarangira iyoberejwe ikirere igasubizwa aho iturutse. Ibintu murabyumva, murabisobanukirwa neza. Wigeze wumva aho umuntu uri kukurasa, umuntu muri kurwana yohereza isasu aho kugira ngo orize rigufate akaba ari we risubira gufata? Ngiyo tekinike y'abarwanyi ba M23 barimo kugenda bapurikana inyuma yaho aha mu Minembwe hakunze kugabwa ibitero byinshi
hifashishijwe izi drone zikagenda zinica abantu. Ibi rero abarwanyi b'umutwe wa 23 na twirwanaho barimo kugenda babyitaho 5 kuri 5. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arashinza igihugu cya Afurika y'Epfo gukora genocide. Ibintu bikomeye cyane. Ibintu bikomeye cyane. Perezida Donald Trump mu burakari bwinshi aravuga ati mwebwe Afurika y'Epfo murimo gukorera genocide abahinzi b'abazungu baraho ngaho muri Afurika y'Epfo. Sinzi ikintu kiri hagati ya Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bagabo ntabwo bacana uwaka habe n'aka na gato. Rwose aba bagabo, niba hari abagabo batigeze bumvikana, bigeze bavuga ngo hari igihe Tshisekedi ngo yigeze kutumvikana na bamwe mu baperezida abo muri ibi bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, cyane cyane bakavuga yuko ngo atumvikana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko niba hari abantu batari kumvikana ndetse ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri iyi minsi ya none, ni Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ndetse na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe habura iminsi mike ngo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakire mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa muri White House, inzu ikorerwamo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump aravuga ko mu gihugu cya Afurika y'Epfo abahinzi b'abazungu ngo barimo gukorerwa genocide. Ibintu ngo Donald Trump atera utwatsi yivuye nako, ibintu ngo muri Afurika y'Epfo batera utwatsi bivuye inyuma bakavuga yuko ibi ari kinyoma cyambaye ubusa. Bagira bati wowe Donald Trump ibyo uvuga ntago ari ukuri. Nubwo Donald Trump avuga ibi ngibi, ariko mu mujyi wa Botaville hateraniye abahinzi benshi mu imurikagurisha ry'ubuhinzi, aho bamwe ngo bagize itsinda rya Africana, nukuvuga Africana Farmer, ngo batemeranya n'ubuyobozi bwa Amerika buvuga ko bakorerwa genocide cyangwa abakamburwa ubutaka bwabo, aho byatumye Amerika ihagarika inkunga zose iyahaga Afurika y'Epfo. Minisitiri w'ubuhinzi muri Afurika y'Epfo we abivugaho iki? John Steenhuisen ubwo yaganiraga n'itangazamakuru aha muri Afurika y'Epfo yavuze ko abayobozi bombi bagomba guhura kugira ngo baganire barebe ko umwuka mubi uri hagati y'aba bagabo bombi wacogora, ndetse ngo bigatanga umusaruro bikaganisha ku mucyo ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Perezida Donald Trump we rwose aravuga ati aba bahinzi b'abazungu barimo gukorerwa iyicarubozo, barimo gukorerwa genocide. Hanyuma rero Cyril Ramaphosa we rwose akavuga ati ibi ngibi ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ibintu rero bikomeje gufata indi ntera hagati y'aba bagabo bombi, byanze bikunze ubwo ngubwo ibi nabyo no kubiha igihe tukazareba aho byerekeza. Hanyuma rero ni munyemerere tugaruke n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi makuru ajyanye na politike na diplomasi. Uyu mugabo mureba yitwa Matata Ponyo, uyu akaba yarabaye Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rero akaba yahamijwe ibyaha byo kunyereza amafaranga agera kuri miliyoni 245 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agaba baranakize. Aya mafaranga ni menshi mw'abantu mwe mudukurikiye. Uyu mugabo rero Augustin Matata Ponyo wabaye Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2016, akamara imyaka 4 ku butegetsi. Yakatiwe imyaka 10 yo gukora imirimo y'agahato, imirimo nsimburagifungo, nyuma yo guhamwa kugira uruhare mu inyerezwa ya miliyoni 245 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ngo ari mu mafaranga yari yaragenewe umushinga wo kubaka icyanya cy'inganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi mu gace ka Bukanga Ronzo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane, aho perezida w'urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga yitwa Dieudonné Kamureta kuri uyu wa 20 Gicurasi, no kuvuga ku munsi w'ejo, yasobanuye ko muri miliyoni 279 z'amadolari zari zarateganyirijwe umushinga wa Bukanga Ronzo, byagaragaye ko miliyoni 34 gusa arizo zakoreshejwe uko bikwiye, izindi ziranyerezwa. Uyu mugabo yasobanuye ko byagaragaye ko Matata hamwe n'umushoramari Christo Grobler wo muri Afrika y'Epfo banyereje miliyoni 156 z'amadolari. Matata yongera kunyereza miliyoni 89 z'amadolari afatanyije na Deogracia Mutombo wabaye guverineri wa banki nkuru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yose ngo yari yarateganyirijwe uyu mushinga. Imwe mu ngingo zagiweho impaka ubwo Matata yasubiraga imbere y'uru rukiko n'ubudahangarwa afite nka senateri, hakibazwa niba kumuburanisha mu gihe atarabwamburwa, no kuvuga ubwo budahangarwa bikurikije amategeko. Kamureta akaba yasobanuye ko kuba uyu munyapolitike yarabaye senateri mu gihe yari yaratangiye gukurikiranwa bihagije kugira ngo ahanwe. Ibintu bikomeye cyane, abagabo rwose bambaye imyenda nk'imwe y'abacamanza, abagabo bagera kuri 5, no kuvuga 4 n'umwanditsi wabo, rwose abagabo bicariye iki kibazo barangije bati turaguhana. Uyu mugabo rero akaba yagize ati, urukiko rukatiye Matata Ponyo Augustine imyaka 5 y'imirimo y'agahato kubw'inyereza yafatanyije na Grobler Christo Stephanus, n'indi myaka 5 y'imirimo y'agahato kubera inyereza yafatanyije na Mutombo Mwananyembo Deogracias. Ubwo no kuvuga ngo ni igihano cy'imyaka 10 y'imirimo y'agahato cyangwa se imirimo nsimbura gifungo, bamwe bakunze kwita tije. Mugabo rwose utorohewe, ntago yorohewe habe n'akana gatoya. Hanyuma rero ngibyo uko byifashe, ngibyo uko byifashe mu bice bitandukanye. Icyo nababwira nuko mujyi wa Goma n'ubundi abarwanyi ba M23 bakomeje ibikorwa bijyanye n'imikwabo no gusaka hirya no hino mu bice yaba mu mujyi wa Goma no mu bice bikikije uyu mujyi wa Goma. Hose imikwabo irakomeje, hagenda ahakorwa ibikorwa byo gusaka. Reka rero mbashimire cyane inshuti bakunzi bacu, mwari muri kumwe natwe muri aya makuru. Amakuru yagarukaga ku mirongo y'urugamba by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese rero ndabashimiye kubana natwe, ariko mbibutsa guterekaho like yanyu ndetse no gusharinga izi nkuru kugira ngo amakuru agere kuri bose. Bibutsa kandi bari bwo bwa mbere ugeze hano cyangwa se ukaba byari byaraguciyeho, nyemerera ukore subscribe hano ku Ibendera TV. Mwese rero ndabashimiye, mugire amahoro n'amahirwe, kandi birumvikana Imana ibarinde.